ya kukata roho, masekundi kabla ya kukata roho, alishuhudia ya kwamba imekwisha. Maanisha ya kwamba ametimiza makusudi yote ambayo Mungu alimtuma kuyatimiza hapa ulimwenguni. Chochote ambacho alikusudia mwanadamu akanufaike kwake, chochote alikusudia ya kwamba akaweze kupatia mwanadamu, akaona ya kwamba ameitimiza. Ikawa ya kwamba hakuna upungufu katika lolote ambalo tunaweza taka kumwamini Yesu kutimiziwa. Hakuna upungufu wa lolote ambalo tunaweza itana katika mkono wake wa kulia wa Mungu ambapo Kristo ameketi. Msaada wote ambao tunaweza omba, tunaweza pata, ni kwa sababu alikamilisha shughuli yote chini ya jua. Hakushindwa na majaribu, hakulemewa na maradhi na magonjwa, hakulemewa na mambo ambayo ulemea wanadamu, hakufika mwisho na mambo ambayo wanadamu fikisho mwisho nayo. Hakukata tamaa kiwango ya kwamba akasema sitaki kuishi, mpaka wakati ambapo alihakikisha kwamba ametimiza yale aliyozaliwa kuyatimiza duniani. Na hivyo una uwezo wa kumtegemea Bwana Yesu Kristo ili ya kwamba maisha yako yakatimilike duniani kama jinsi ulivyozaliwa, ukatimiza makusudi yote ambayo Mungu alikuweka chini ya jua kuyatimiza na kuyakamilisha, na kuwa tayari kupaa ukijua ya kwamba chochote ambacho nilikuwa nitimize duniani nimetimiza. Praise